ter que tomar as medidas para facer o traxe. Este xa non me fai. Non poideches engordar. De un en un, por favor, respecten a orden. De un en un. Por favor, teñan lista a súa documentación, deixen a lista o seu nome e preparen a parte do corpo afectado. Que maneira de acosar. Parece que este traballo tan insoportable. Obrigáronos. As ofertas sempre se poden rexeitar. Foi unha imposición. E agora ten que cumprir o contrato. Esfolaron os meus proxenitores e logo herdaron a casa. Que teima de acosar este traballo ás veces é tan insoportable. Os desafiuzamentos forman parte do noso sistema. Non obrigamos a ninguén a asinar os nosos contratos. Eu non asinei ningún contrato. Pois os seus pais e agora ten que cumprir. Seguide! Brazo derecho. Habrá que ir pensando en cambiar de moeda. Habrá que ir pensando nisso. Recordaré, recordaré, cando non quede nin un salario, cando non quede un funcionario. Recordaré, recordaré. O primeiro, o cura da parroquia. Como? A que non desgrava? Que agrava? Mesmo non pode ser legal, nin constitucional. E máis ben unha indecencia. E xa, non falo de política, que vou falar de política, falolle dos meus cartos. As its wits cry, wicked wits cry, and although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what Pola corda frouxa. é moi diferente, non compares. Os políticos, como che diría eu, Antonio? Hoxe imos na Santa, e mañá sentámonos na banqueta. A esencia do negocio está en sustanciar en diñeiro a vida e a morte. Ande prestar. Un caramelo, que detalle. Colla un, os que queira. É moi generoso, vamos. Colla, muller. Quero sacar todo o meu diñeiro. Eu xa lle estou dicindo o que hai. E fixo que me atenda agora mesmo, director. Está a falar co director. Que? Sí. Desde hai 2 semanas son o novo director desta oficina. É o último que había. Para tu xeiro. Ai, Antonio, onde pillar? Non ia ser eu quen dixera que non. É que o mesmo trasno de... Gañei as eleccións. Cos votos, gañamos cos votos. Cos meus votos, Isabel. Gañache cos meus votos. Poderíanche facer unha auditoría. Eu non te podería apoiar. Coñeceríanse as mercadorías coas que non trafegas. Somos socios. Eugenio. Eugenio. Mande, don Antonio, mande. Esta crise está a bater en nós. Os traballadores cumprimos. Xa levamos anos co salario congelado. Agora mesmo, a empresa non pode facer fronte á masa salarial. Don Antonio se o quentan. Botaremos un pulso, home, botaremos un pulso. Prato de caldo.
E que nos dure. E media vida consumida. Uxío leva razón. Se non fora por don Antonio que nos dá traballo, andaríamos a miñoca. Mirad unha cousa, ni recortes, ni despidos. Son as únicas organizacións que defenden o obrero e contan a voracidade do capital e dos seus gobernos. Non, Antía, non. O que pasa é que vivimos ben e temos pánico que unha transformación da sociedade acabe con o noso estado de benestar. Todos sabemos que o sistema é insostible. O que pasa é que esperamos que dure mentras nos vivamos. Ai, recoñecedlo. Pois ben, aquí estamos. Pois sí, aquí estamos. Eu, o meu esforzo, e arriscando o meu patrimonio, e viches as contas, Antía? Que si ve as contas. Claro que ves, as que vostede quixo mostrar. Indo á cuestión. Ou reducimos o cadro de persoal, ou recortamos a masa salarial. Escolled. Estou aberto ao diálogo. Faltriqueira, e non raspe máis nas magras dos obreiros. Dilo por agrearme, non é? Pois por aí vas mal. Podo demostrar. Antía, por favor, non sigas. Pois, coas propostas de don Antonio, xa me dirás. Dona Isabel ven de asinar un convenio co sindicato. Y la vivienda se pueda conseguir, y para que no falte el trabajo. Estaba a piques de saborear a gloria. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin garufa, de basténico y corretao. Se acabaron los robustos, si hasta yo quedaba a gusto, 8 kilos he bajado. Hoy no hay guita ni de asalto, y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá guita, el foto es hambre, que me corta un poco fiambre, hoy se morfa hasta el violín. Hoy se vive de preco y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el río. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede? Mamma mía, se cayó la estantería, San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatilla a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente, a la fuerza se ha hecho gente, ya no tiene a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro hoy no tiene a quien robar. Hoy se vive de preco y se duerme apurado, y la guita que había se la han afanao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el río. O diñeiro volvese número. O número, home, o tempo. O tempo.